abusuafo me ma obibia akwaba ede eba too much GHS mosonfo muniaba ekweskapa nene so minimu edi ehyeyi na abusuafo ene de breaking news ababeto yapno so esewani ensese ye kam ede echo nti nya nti yese eye anesefo ede eye ye chire bi ekoso atese wo mo ko eye demonstration o mana so mo ko strike atese nya de esem wo mo ebedi eye djuma ebiemu na nchiremu etre esem anesefo no de saa enhyehyede no egu akwam no enya de se impenifom ema wo mo akwanya no se wo mo entu eye saa anamo enum nanso so wo ma facility anya wo yo ama wo mo so ede wo mo ensem egu apono so atese wo mo yo ma de still na de o ma yo ma de so wo mo beye no eno a na wo mo ebeye all because of sem wo mo lament on lack of attention for nurses and ebiemu so provision of allowances ne ho elkro ne ba na ebinum susu sem enko emfa ma wo mo ne de ekeka eye ehum eno teacher se eno ena omugya wo mo ndwuma ede egu ho no wo mo gya o mo akade ede ato ho no te se anesefo a chese ye hwe ye wo ye kire na ekoso na chese ukowura eye hospitals dodo na obekono a doctor for ewo hom nanso so a nurse for pan de enya de se wo benya bi wo ho no mpo na chese wo mo ahwe eye patients a wo mo eba eye ayaresa bia ebeji ayarehwa chese nenti ababeto ebia se apin for krampo egu ho no kwapo no ebi enya abada ya mfa mo se we obetimi aye menua obetimi aye me maame obetimi aye mabusuani ntimi nje ne nkwa na emom wo mo ankasa wo mo welfare wo mo ankasa wo mo bibia wo mo pa wo mo nsa enka entino wo mo gina so editu esa anamonum na eno na ama enedai nenti ababeto edwa se Ghana Police Service ya small woman de free woman akache se woman nko na woman enko hwehwe president of the Ghana Registered Nurses and Midwife Association na empenifo woman eda no woman enchi woman see police sent to arrest president of Registered Nurses and Midwife Association over ongoing strike na che se say they ate aposifo egu mountain so denti na yate woman egu mountain so woman na womo enkonko hwehwe empenifo a womo ededa Ghana Registered Nurses and Midwife Association no anom na womo entwetwe enkomo enfanfa striker womo hyase enada no edwada no a chese womo edija womo nyoma edi egu wono mo ne sem enye ade a bad condition ena womo de eduma no ato emu enum na ensem we ebeto Ghana for si there bi obo se den aposifo enkonko president for Ghana Registered Nurses and Midwife Association na there be wunim se sa de no krampo na wo ma posifo akoma kwakwachi chimpenifo eda no ebetima ma wo mo ye kire na wo mo no aye kese anase age ensem na no na bi no so se no kwan so a eno no because emaya no anasefo no womo ama womo ni atena womo eni nton a chese womo enwema bia ense emfata mutu anamone ka se mamuntu na se matimi atudi ehu benya se empanifo na da no na womo ma womo akonya se womo kotu sa anamono ye ncheche womo na abusuafo ye firi wono ma ne ye bo edi era celebrities no mamu nim se na nse intem no akwakwa ye huhu e social media ni nyina Tracy Wache Elizandi Kamom emumu ane ye te se ye Zandi Kamom ababo tin a chese wo ye warning osun a chese wo kase life is meaningless chese ntiase bia ni aye abrabomu na wonu kra wanu no so wote ase na very soon obeye den no ho nkro ne ba chese na Africa na force den na ekoso Zandi abrabomu ade no kra se de yetiti na warija ye ekoso ebinum sa de ye miscarriage na wonya na susu ni nyina mu no ye hwehwe anche ena nukunu kodi na woda ani ye hwese anka baye bi baba ba mishini kunu na ya hwese de enwema esi akọ because ye wo postis as life is meaningless no ni kunu so ebebetro ensem bi edit to one man akọ ye sase nkranhye sem ase bibi koso de na so ye nkranhye sem na no mu ani kunu di na woda na Tracy Buache kokotro say yi den na happy birthday my husband my love honey divorce and the come out and come soon na ensem we beto abonte na Ghana for say there bi o enti say ye no krepa sem
ye awarija ye ekoso entiza ye Tracy wo yonko ene Zandi nkase ene wo so wishini kunu ana na chese dodo na twade bo Tracy say de wo ye ne enye na ni nyina mu Zandi ene ama no sa akonya no ema no edi sa edwuma eno nanso so abusuafo eko eye Zandi page ni konya ya na se ko hu se abaya no enye de so wishini kunu wo social media so wishini wo fie de obi entimi nche nanso so ono ankasa ni page so dem odo ono ni mfonyi ena eto wa na chese wo kire mu se oni obia explanation for eye ne nsem ode beba to social media no so na say ni eye fro sem try wo trust ade ne eye for attention dia wo wish say ye wo mo fro sam wo mo nkosa enoma na mu nanso ne the video bi circulate am ye hunu sem enkrofo we mu wo mo ate eye adan wo mo so achese wo mo twene tiny video no mu bo hu se eye Tracy Bwacho aso maka ko piemu ewo eye show bi ase atese party ana se eye nhyiemu bi emu atese Tracy hage enkrofo na enu mu ne hu se Zandi atwene ho kakra bi de free honom free bia ya eye Tracy free eba no se de obaba be piemu ewo nanimu ana nachi enti woni no ebaba be bom punimpu na enu mu ne hu se eye Zandi atwene ho free honom akwa ko piemu ewo eye baby fofo na enu na Ghana fo bi no hu ye no say there be where signal said there is something going on between these people. Say, yeah, you know about Zandi Abama Yati say, the other two social media and for attention. Not a beyond so soon. Say unintentional, say intentionally. What should that you know what they're free Nipado, my brother Tracy Hagen Crawford when you momo. That's what free what they are. Not just a signal say there is something going on. I know the Binomo say, Tracy was I can who be him. One not dear, baby, I want to baby, I want the fat sign subai no dear, so Bejaya, one giant. I know that you know to see a fine yes, and the one on the pill about water from about the same and I will do home. A father for will be a one way, yeah, one what in the baby, I want no dear, just an abrabo be and a war bonnet and Sunday dear, Ghana for us one more train of srem, and a abbas and I was your for share a year the abba to a jar, apostify someone concoche, a year registered, a year a nurse for a biomo so no Zandi come on, Tracy, but so issue no day and I bet me aka ede afon forwarding treba o too much in your comment section aha any debate meeting ede equia sika pa that's ne ye besane share makram too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo de mufo hey omo sports and as entertainment hey omo de mufo mo nkoso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.